Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Manipod ka ni Kabsat Dulpo saan napudno nagan tintay idrama ita. Ngamsakbay na makablaw mampa ni Norman Vincent Dumangas dita Midsayap, Cotabato. Ni Lynn Abig from Oman, kani Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dulpo. Dear Manang Bianang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti may sa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kaya't timat may sa awan na pulos, uray may sa nagbalin a nobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sang-sangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom? Anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, Awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itaapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa lalakay sa kanto agtalagkan kuana. Darasudos kamot ngamen. Sumurot ka adangos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. May liw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwan nga ron Anya nga linukod naman ay. Kanayon da nga lukuan ti Kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigira. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kuana, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalakay. Anak lang nga tultuladen. Naanadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Wala nga raw. Maminsan, saan kuman ngagdardarasudo sa mga klon iti lalakay. Umayak ko magpasyar niya balayo amangan na dagunget, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Hanmat nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyang agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan na yon. Apay nga kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Isaw na ngamahan kanyak. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti Kabsat ko, Baldo. Kan na yung nga lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ni Jay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam. Ay, awan na yan Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Amy. Kaduan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn. Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasla 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. So te karopa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man ta sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga ag-araram. Iso na ati ar-aram manda. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakat agpapapansin da kanya na. Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtad tay? Agpasyar kay di balay me.
makitan to Diana. Inton adda wayak. Naimbang nga oras nyo, Tata Dulpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman Tata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumwarlat at ikinataer yaw. Awanang, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matang. Ayun, nataer kay Tata. Okay, agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Amy wano ni Diana. Ni Amy ko Tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga agpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, bete pa nagpapentas ko. Hanmat ga masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay kursunadam ayan ni Baldaw. Iso na, tag kursonada kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyarid to balay. Kamsa balim at ti pasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na mo nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo ay iso nga pinasyardan. Diana. Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balit araman na. Anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabahin ka no lang. Tadtanim at gayam ti araman na. Ay, ket bay amon Bareng kayatan ni Amy ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan mo't siguro ngagsangit ni Amy no ni Baldaw ti pakiinayatan na. Awan inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Amy ti kayat na nga armay. Siyak nga rod, baga na ibing nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Amy. Uwan tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikiinayat iti kalugaran tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpet na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam ket din. Panunutok pa'y mo't imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idaadagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan no hana nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di day jay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. ha? Itad mo ni Baldo kanyak ta nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roday ta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang. Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit anya ti planaw. Aklunam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo't itimbaga ni Manang Diana. Ah, makarit nga.
di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak meten kaya ta paluspusan. Anya, kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta, aglaban ta, eme. Ah, Ha? Payalapdan nak, Manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko, ana. Kunam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko, Manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko, ma. Ngamjak man amo. Tasi kamutan ti paspasyaran na. alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Isun ati pagpaarama, Manang. Ay, saanan numartag tumot lang. Uray agbaak kandayana. No artag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo ata nasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo, Manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo matgayam. Sumra kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo, tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatagsakit dito gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasama kay di balay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay, tanay. Agap apamutun nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jak amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. Ti sardengam pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na kitagkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmot ka na gadyadwa. Ay bon, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anak akman ni ilay. Dahil dyan ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat kong ti agpalong hair. Anya? Huwag tata, agpalong hair sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraamon nga, no kasta ti buok mo, baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat nga rod. Pastrikam ni Baldo, Manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakyan ko, ana. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? Adala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apa ingay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Uwan tata. Brand new na ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot.
San mga bagay ti agbatoy ti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Ad-adda nga umubing ken tumaer ka no day ti isuot mo. Anya, ay sus, yamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Ha? Si kamat ti gagarak. Saan mat nga isuda? Ayaw tata. Mabalin tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada nga mintay kaanakak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan nyo ijay ilay. Ay, katuwa na. Ala, kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot day ta adamagan na nang. Nakadamdamagan nyo mo't dita. Day ka amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso day ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Isa di kay mamati adagos. Isu nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot ti istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Day nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso dahi ta ti pag-aapaan ti tattao. Tama na nayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Amy. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Amy. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwestom ijay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Njak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, eme. Saan mo tun manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang ented ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin ka tata. Maayayo ak tunggal makitkitak ti nagtaer arupam. Ala, yawid tam to inwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak bal daw. Una ta may kabalunan, nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mat manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor.
Wano adamanan inaramid na ije talon. May, Diana. Ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yulok-lukat ang tirinaw Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarum kula kuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibagana ang natairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Ket kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Nukasta. Wala nang badingak. Basol ko nga ron. Jakmat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga ro nagsangitan. Di ka madanagan. Awan, tagbaliw kanyak. Pat-patgen kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po. Mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak tata. Iso ngay mayak. Ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko tikas jay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Tanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luwang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito balay. Idida mo, talaga nga madayo tiriknak ni Baldo akalugaran mi. Nga mi dagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kit di, amunan dagiti limitasyon na, kat amo na matan ti agbain. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, dolpo. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama to'y gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin.